युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी हजुरहरुलाई घर देखाउँछौं है। हामी यहाँ के गर्छौं त्यो देखाउने छौं। ल लाइजा छिटो ल हेर्नुस् है गाइजहरु, यो चाहिँ घर हो। यो चाहिँ मेरो घर त हैन, सोफियाको घर हो। हामी साथी हैन गाइजहरु। हेर्नुस् गाइजहरु कति उज्यालो छ। ल हेर्नुस् हाम्रो सुस्तिकाहरु। हामी एउटा गीत गाउने छौं, सुन्दिनु होला है। पालै पालो एउटा गीत गाउने छौं है त। लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी घेरिया सोना ततरावे झूठा, रंग दो दिनों में छूटा, कैसे भुलाऊं मेरिया। जरा 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 जन तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर न तेनू छोड़ दिया। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अञ्जली। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुफिया मिजार हो। म चाहिँ आज गीत गाउन गइरहेको छु है। म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा गीत गाउँछु है। कानैमा छमछम झुम्का मारे नि मायाले थुम्का, कानैमा छमछम झुम्का मारे नि मायाले थुम्का, छन छन बाजु बजाउने सधैँ बेडा लजाउँदै, कति मिठो मुस्कान, कति मिठो ओहो नि ओहो नि ओहो ओहो नि। केही छैन सोफिया अलिअलि अल्झिनु भयो, तर पनि केही छैन। सोफिया अलिअलि अल्झिनु। ल सुस्तिका तिम्रो पालो। सुस्तिका गीत गाउनुस् ल। भाइ हेर्नुस् यहाँ कति राम्रो छ फुल। यो वाला फुल यो वाला ल आउनुस्, अब हामी जाउँ सोफिया अब अर्को ठाउँ। ल हेर्नुस् गाइजहरु, अब चाहिँ हामी फेरि भित्र जानेछौँ। भोक लाग्छ कस्तो। गाजा खाने टाइम सकिन्छ क्या, नलाई भोक हुन त बेलुका भात भोक त लाउने भयो हैन। ल हेर्नुस् गाइजहरु, हामी भित्र आइसकेका छौँ। कस्तो थियो ल हेर्नुस्। हेर्नुस् गाइजहरु, यो चाहिँ 1 नम्बर सोफिया हैन। मेरो नाम